Genesis chapter 17. Ge Abraham a na le mengwaga ye 90 a metšo ye senyane, morena o ile a iponagatša go yena mme a re, ke nna Modimo Ramatla ohle, o ntheetše mme ka mehla o dire se se lokilego. Ke tla dira kgwerano ya ka le wena mme ka go fa ditlogolo tše ntšintši. Abraham a itahlela fase ka sefahlego, mme Modimo a re, še kgwerano ye ke e dirago le wena, o tla ba tatago ditšhaba tše ntši. Leina la gago e ka se hlwe e le Abraham, eupša e tla ba Abraham, ka gore ke go dira tatago ditšhaba tše ntši. Ke tla go fa ditlogolo tše ntšintši ya ba ditšhaba, gomme tše dingwe tša tšona e tla ba dikgoši. Ke tla dira kgwerano le wena le ditlogolo tša gago tša meloko ya ka moso, ya ba kgwerano ya neng le neng, ya gore ke tla ba Modimo wa gago le wa ditlogolo tša gago. Ke tla fa wena le ditlogolo tša gago yona naga ye bjale o lego mofaladi go yona. Naga ka moka ya Kanana e tla ba ya ditlogolo tša gago go ya go ile, gomme ke tla ba Modimo wa bona. Modimo a re go Abraham, le wena o botegele kgwerano ya ka le wena go tee le ditlogolo tša gago tša meloko ya ka moso. Se sešupo sa kgwerano ya ka le wena le ditlogolo tša gago. Motho mang le mang wa monna gare ga lena a bolotšwe. Go tloga bjale le bolotše lesea le lengwe le lengwe la mošimane ge le na le matšatši a seswai. Go tee le makgoba a tswalwago malapeng a lena, le makgoba a le a rekago go bašele. Se e tla ba sešupo sa kgwerano ya ka le lena. Yo mongwe le yo mongwe a bolotšwe. Leswao le la mmeleng e tla ba sešupo sa kgwerano ya ka le lena ya neng le neng. Mošimane goba monna ofe le ofe yo a sego a bolotšwe e ka se hlwe e le yo mongwe wa setšhaba sa ka gore ga se a botegela kgwerano ya ka. Modimo a re go Abraham, o seke wa hlwe o bitša mosadi wa gago Sarai, go tloga bjale leina la gagwe ke Sara. Ke tla mo šogofatša, gomme ke tla go fa morwa ka yena. Ke tla mo šogofatša, gomme e tla ba mmago ditšhaba, mme go tla ba le dikgoši gare ga ditlogolo tša gagwe. Abraham a itahlela fase ka sefahlego, a sega ka pelong a re, na monna wa mengwaga ye 100 a ka tswala ngwana? A Sara a ka ba le ngwana a na le mengwaga ye 90? Abraham a re go Modimo, hle, a Ishmael e no ba mojalefa wa ka. Eupša Modimo a re, aowa, mosadi wa gago Sara o tla go belegela morwa, gomme o mo ree leina la Isaka. Ke tla botegela kgwerano ya ka le yena le ditlogolo tša gagwe. Ke kgwerano ya go ya go ile. Ke kwele kgopelo ya gago mabapi le Ishmael, ka fao ke tla mo šogofatša ka mo fa bana ba bantši le ditlogolo tše ntši. E tla ba tatago babuši ba 12, mme ke tla dira ditlogolo tša gagwe setšhaba se segolo. Eupša ke tla botegela kgwerano ya ka le morwa wa gago Isaka, yo a tlogo belegwa ke Sara ka tšona nako tše ngwago o tlago. Ge Modimo a feditše go bolela le Abraham, o ile a mo tlogela a rotoga. Ka lona letšatši leo Abraham a pheta taelo ya Modimo, a bolotšwa morwa wa gagwe Ishmael le bašimane le banna ka moka ba lapa la gagwe, go tee le makgoba a tswetšego lapeng la gagwe le ao a rekilego. Abraham o be a na le mengwaga ye 90 a metšo ye senyane ge a bolotšwe, mme morwa wa gagwe Ishmael o be a na le mengwaga ye 13. Bobedi bja bona ba boledišitše ka letšatši le le tee, go tee le makgoba ohle a Abraham.